Om Swastiastu. Titiang I Gusti Ayu Widyastuti Pinake penyuluh Basa Bali Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Nah, sane mangkin titiang jagi ngundingayan indik basa alus sejeroning pengangge. Sekadinapi videone punika ngirim saran-saran biar sayang ge. Cekidot. Niki gandeng anak Bali, ngeli murang mana, ngalih anak baca, nemu anak runa memparapi ketut garing, nyenang di mengui, raras cara kuta, semu cara batu, tindak cara tabanan tayungane cara den bukit. Den bukit, nganuten den bukit, boya tiang wong kedungu, tiang juru pencari.